Gumalam sin kat kimolash. Kaksakin kat ki kat mol shun shilen sasya. Tudagin sette. Awon gos mitlam ngala al gos pange. Dan singa siki okta baba kat ashkem singe. Yang pain gos ta kayo ma ashke pel singe. In wikat in kain ta kashut pe lipre lagi kastan kat kilen mi singe yo. Mi singe kadet ka shamram kun. Kasi fe singe. The sacrifice that blesses God. Siya may kisye ma Akkinsewowoye kat. Ashke samlam ngal siye. Fasting al mego shke singal yan. Pagata ta ka lutut kun mi singe yo. Samsu ko nga ta ka alanal tikat. Kadin ta ka liye ke siye oyen auliak na pay lal matkalan sab silan gat nga David. O kat may kisela ka pa siya pasisel. Kumeti aplesha siya pasisel siya auliak. Napa nagbangan mo siya mga kate ta ka siya kaya len mi singe yo. Kaksakin kat ke wala na lalma. Ta ka pen kashikat ke len mi singe yo. Wala na siya katin kain ta ka sulpe inche wo kun mapu pes mal ta kain kashikat ke. Napa nangaro kat kaksakin ke kashalal na siya. In kain ta ka wikat ke len mi singe yo. Katin sulpe ta ka siya kun kas wala na lal. In kashikat ke maulasha. Kasi pen manaslash na kun lash. Panangaro kat ta ka insul pe pra na sel. Dan kashikat fakula na sel. Ke ma pes ma kadekin palakin ke kalang bakutan lala. Narapan ang kate takarela share lasha. Pray lasha nakat fashtamit ke maluti lash. Namsingi makatako na kailan misingi. Apan ang naknas wikat ke maludut mayash misingi kasakata. Hindi ka kasakat ke maluti on sa ko luka man kasakat penatola taganilasha. Kaksakin kat ke malutut po. Nakbas clear, like and share. Kaksin kat ke molash.
Anaging akalemium len misinge kadeta ko sam kun na ke malutu chima ashim dashinge the sacrifice that pleases God siya ke se ma Akkinsewowoye God ashke sam no mal siye fasingal me gosh ngal ye the metige the ko kadin the long last ko nge rela broilasha nagat pashwa na ke malutut mahasha malutut singe eta ko inale na kash kat yok ke mo lakoma ke seriousness lan makulu clash malang sikat jaka siya kain daga akulu ki kat ke siya ulasha akulu ki mo ulasha sifena apayan lela na shesh kadin kain daga alule na sin kat papat masin ksao taga civil be fashnamet apayan ngara malutu tataga na shesh in kashikat kadin daga siya sin siya ke daga ni pray le fashnamet ke tudangin siyat de pagatash ke ingin nange panangara mein Farikom kumita wikat season sige maluto chenge the sacrifice that blesses God. Launching gat ke maulas kewa ke gat kan daga ki pelsinge nganakle kan go osma uchak petar ke pelsinge bigat chang tu wana assume dan dalyu linda bender dilves we mukol do moman siawan kewa kaksya kan gat ke maulas ke gat kan daga indutut kun malutu chenge ay pen assume maisla tu bensium lo kaksya gat ke maulas kewa kalenglan gat pakoten dalin wigawos mawigat changan ke pelsinge atakain algatle kosai online ministry in kan daga shamsham kun malutu chiman yem dash misenge the sacrifice that pleases God sieme kise makin se woye God na pana ngara gadet ka shamsham ke aten auliyak silal David tugunel rela makuluk ma kadeta shamsham kun yakelu Samuel sa pasingal luo siapa Sam sukonge eltaka ke pel na kayo malutu chika Sam suko takka na siya Leila na si kumkwadin ka in ka pe connect la me background ko listen context magat kaniski kay suko Sam nge apay na ngaro kate alena kaksekin gat ke oye si ma elkain ikesta malutu chika na si kumkwadin ito la masingi makuluka it's very serious
very serious nga kinga fako nga te fakin akulukya na si mwet ko mun nga nikun pena ke mulan kaisi tarak to mga ta kaisa ke samsu gong ya pa ketivde ke nausla masaplan gata na ongay patati fel ongay patati fin met ma el associate siya naraki panga kloko nga fak na sum kana suwos ka kaisi met ma aske pelsinge we met in siya loman na siya mata ko pa what are some ways we try to hide or justify our sin megata organic mga kumsikin sang often dia ko shela may tentito ki makuluklasyo ka fin pa nag-justify fin ka toray la makuluksi nakatesen pa ifak mo mensis plani mashiksipang and makuluksiksipang and ka fakya mayan en si mga kuminan ka kaya pa makuluk mate videl patatyang nageng pa na ngaro kipel si ma talik sinatal matayan si ma el taurela kusho si nga na siya talik simit natal talamise na pa na ngaro nga kuminita ba si pesira nga fakla this is a serious thing paila kat papail kan na nakmas ke man nakewa nga kumurela tarakta en si matagal ke muliti si mga tagal pa kaya pa if sin is left unchecked kafin makuluk siya kat okan laka sige in me te lem da lake na elang siya katyak nakatitala masima lang siya katle elena plakit siya ke flowlan masi finas blood clot si in ngakom na blood clot singan finan ke art lakum mga kami art attack yak fin blood clot singan ke brain loss na kami stroke yak mesima ekosrela flowlan main sewulan gaten deputati fek ka sew lakum na paneng eto kana si kumla confession siya siya pa katita mo David Lerela ki auliak silal matagal ki Samuel sapta singa luo stakluk ay samkun la Samuel pasipuk ki buk singa luo ki makataga samkun na ki pukma katita mo bukin samsam mata finen Israel esam ke ngata usima singa ka samsam kune le mekos singa luo mekos singa luo la buktol ngolya ke ulayang mata singa luo sin fulwanga Samuel pa sin bukngan singa dat ka samam ke Samuel ko sin buk le mekos maurela buklal met 5 wisdom poetry book ke papal nata siya Pasop, Sam, Sokas, Ecclesiastes on La Solomon. Nara kedat kan ki Sam sugong ake falok la ke in samsam kun na ke me luo Samuel singa luo la me siya tagan riti ke na sam na Sam siyo fo klam ngol ke papal na tikoma. Na itngal tolo sin Sam ngayon matevitil sa mosla. Na akademiyak la Sam lamngal siya matena dikia ki authorship la ke papal nata siya left anonymous ten akalimye. Na Sam la kora Sam sa kumamata mit pa Sam biyangol ba malal Moses. Na Sam ngam to ke belal Moses somne ke belin folok ke shro. Na shro si ma Sam ram ke pa shro si mam to ke yaklam fuko alngo longosh. Na folok sila dalngen pa kadita ke Sam siyo kang alimekos siyo kang alongos ang alitkos ang algos ang alya siyo klam ngaul. Na Sam siyo klam ngaul pa
So ko siya may taga ben gashi katla kat kan rek magan instrument in kaksakin gat. Siya siya klam nga. Na siya mo nga kuminan kakinla. Elena siya po siya ne lang ka siya sukuwa. When verticality si pangan, kasin siya mo, kasin proy, kasin tong, lalo, kasin kaksyak, kasin me, ascent, hallel song, hallelujah, kanin mangan. Napanang ara, takana si kum, kadin itala, sam nga yok na pespe, nga kumin, tagamutayata ke, lotoy lake. Sam si uklam nga na fon na bakibabal nada siya nga. Sin kenek ma kumukay ni Samya pa. Sampe na kaya akal no ki pat lakan lani shonotyak ke Lucien me lencho klam nga ule. Pelu ke ke got study ke akal no ko beliek pen number singa sio klam nga ulo. Number ale me mayok si pe sige dutut pa palo. Narakiyatta ka indutut kin gastan ka ata. Si mama nga isi ka yasin mat mapangon yang pa talang dikin triskal ka ba triskal kum nak nas kum gas ko try kum gas English pe na in women talik natas nge matawak ta ko kat introduce na sil dalin da ko mun gas la jam dawakin me kang laligi ka tingin na mun gas na English mer ken sin dalik natas so nga we are la ta fung lesingen ke dalik natas nge pa systemit financiadolo katta lotel del gasing distel lotel del gas ko try naurela kerufle oia sina selosma kat ke kaya inalle oil agat kofla fak gas ngema kate fak ma ekan okasa losya kitalin esmakle na pa nang orela kainin oia nga tatakalas mi nga pange etakain sam kun na ke oye magat kan de kaltula ke sam sukong so metligi gat fast na met na ke katta ka dive into it ngan kain kolgat ke si praya naging apra nga nakpanas kaya siya yapel na kayo siya ula kataliktik nga naging apra katta kayo ni praya na singat kaya mapes-pes makat di matagakasyang me lalal fung ila sa tayok liki na kayo nga kuminingan kin lalensa siya si nga kumol taka in kain lip siya kaya kastan kat ka in mol in siya liye loved ones talik natas mukul damas tankiyas na ashpe chance na kanin bangonek kasi mo din circle lasha. Na panang kumbindi mo masinga ya kasha kum ka kasha mo insya uluman men fakke pa pala ke ay siya lam ngalimekos. Fasingal siya gastan gata tekain som katekain taka na yor folok na yor pusye. Kalme pa manifestation. Gaslan gata ya teka na siya. Siya nakirom singal fasingalit ko siya kalimila. Kaslan gata taka masay lalal fung ilakomo. Na lalal fung isinga alone. Emolia lakom. Emolia lakom. Ngat talia matpusapa siya mawela alchisa. Sip-sip-yak fin siyak singa. Na paano nga kuminta ka liya na kaya oyan grace. Mercy and grace lang gata. Pakoten lala. Kalang lala. Na sikom. La nga kumita la nga kum issues na finfel singe pole ramram kun ke rom de megor sapta de megor singa lu na ke la nga kum issues na ke fela sima ale na fok na panang pengana len kat ene na kat papa na norek makun ipsop nga ya pa na ke ten ya ki shrine ipsop nga sang moshula ko shuin lom sin talik din gat nga na panang oya singan nga kumintakan ki kastan gat kataka proy siyak nakmnasil dan shul pe ak si wasiga dak fototo yegat na yron moyen lemel ustla makudukla sha patke darfin saksinge king akom daga egen metlalal fungia el silia ngan matal singan ngakom nangan matal singan kasha yakom ngakom inde ta file ne ke na folok lala indaga iskat ismetlalal fungia Naki sipen oya plan of salvation silal nga lela na si kumgat in kain engan kun
inkain käsikat kimamakat matayang nakikiltusingi. God bless you. Kulo malap ki asluusan kat ni pray ki belsingi. Kat kulo malap nchim kat papa, katlal Abraham, katlal Isaac, katlal Jacob. Katsia sisisana kilangsi. Katsima sapaya mawin kulo si fana nada ki Jesus Christ. Inda ka ala ka lalupu fana. Pa si sel lane o na siyamwit. Kulo malap na siyum. Ke plan of salvation silumingi. Katlil pan lang silum na siya. Met fakakata. Kakum sa paela missionary lom som siyun answers finan ko siya kay Mr. Snow. 1852. Inkan si kalem singe. Shine lalal fungi singe yukuye in mastos met ko siya. Kat kulo malap na siyum ke. Oye singe. Ta fuegat la finansiers ko siya. Yok na sin met matala singe. Kum karangan kat kelusan mo lasha. Kikatanin siyan ni na kiesh. Eka di susan of infela kum ako lamet lash. Papatamas. Community lasha. Medin siya lasha. In kasha. Ke tofla lasha. Ta yok ligi na kewak. Ke gospel singe ke pengwo singe. Ona ke pole la kalembie. Ke siya koren sapta si fas singa udit gosh. Singa lal gosh. La da kala la ilta kain baptize imit. Alda kain fakali ke pengwo singe. Panang kikat matayangin kain tako. In we fakak ke pengwo singa na kya kalemia ke mas masalom ke medalong lal gosh. Was singa lal gosh ke longol. Katin som fakali kastom fin fela na fonna. Kutametan kan ace in lalal fungi in mole. Ekelutila siya. Makumikesta na siya katin kain. Lashka ganda na sin matwiya siya. Pass it forward. Ona ke failable siya sin unique siya. Kakumita makumridi ke scroll siya ngin. Toplal non unique siya mataga Ethiopia in Somalia Jerusalem elfak. Ngayon fakya. Finwangan madakda yan na siya. Ke makumikesta na siya. En as je schreeuwen, lella gaat in sinci in gaslom. In meketena seskelen misingen, in kasha gaat in molasha. Misingen na ke mettigi voloklan wen na tum. Mayen, kom ke ako katle na ke event si may sikyak. Siyakat mata tap na ke pelsingi. Siyakat met malutut kin gaslan lomo fakla rapture si. Siya talakyak siya matana. Kat kewi talakyak ki pelsinga na kya kalamyak ke siya testoni ka akos. Pasingal dolu, pasingal algos. Kat papa equipikat ki kaslo. Di kat kadingan dieta en pain nanak. Inkan akilen pe, inkan sukyasha. Pray ke metlash mamda ke ben asur la ke pelsingi. Period of mourning, yoksha lalosa, lamentation lalosa. Kasha kat papa. Katin kain alena akilin nakan la forskngela lan gaisi metlash ma asin lomono finne nursing home ka finne lom silosa kat price ke kashalom komin sangka na silos onwelo selki elia mailos aske na asur lalosa ka physical limitation ka ailment lan gaisi metlash kasha metlash na kewam dan ben yoksha pella. Ka finni talik natas metlash mamdan gelboski pelsingi. Leila ka dineta. La kaleng loma. Yok lena. Kyak lena. Peli na kewa. Kadinta ka na yung pray. Communicates na floodgate of heaven. Kemen siya wolom. In tati na fish. Kat kulaw malap na siyumla. Kat ne fatotole. Kat met kuluk. Basta mga torala mga deserve salvation lom. Akum siyak na lang sikat. Pananganak yung makalamig mas masalom, yen na kayo maluto luto ganiwe, kumaya pa asin maslo. Panagipesing kat
Taka insiak ke kashalom. Egat tagan fakulom alap nasyum. Egat ngesyum gunak nas kashape. But kollar finen White House. Ka fin the United Nation. Ka FSM akuneni en ngekewa. But kollar in kain dieten. In kain rala kasha. Nasin katin mas. Nasin matsen na finena. Kasi pensie issue mataka inaktanin vong yakat misingi finan merke panake immigration. Leila kumin kuteye kanin policy na kewa masyadik mo ito. Kat Papa, you're a God that bring us together. Kom de Katlan division. Kom de Katlan shadik. Kom fak kimas masalum gesogaslum that the house divided is a house in ruin. Como siya na siyesh ka sige katin pray ke maingi lalal fungin kun la sikyak panang eseng na siyesh kat lalal fungikom la komet deliver ay na talik na tum siyam kol laliki koslalos tiki anichap ka fin ni kololos na ke fedin ulen kat ito lakat moli naktak fin fesingi ta yokli na kewa at pray na siyum Siyak nak nasyum ke maknuklash. Aksiwas sigat aknas na sigat. Katin mawi ace maul mabatbat. Kat kulomalap nasyum ke kasum dagayin akayagat. Kainem kat fak kulomalap nasyum. Amen. Kulo kaksigan gat ke kat kanta ka niki pelsingayin wi. In wi si gos kat kewa in siya kanta ka. Matayang nakikastan gat. Anaking akademia nga chid akademia laban shui kaksaklak na siwas na kayo makat papalikes tamatan in siya in ganda ka wikat tamdal yulinda bender tilves madin siya uluman neper matulani ay pe may siya glomalap ngalilam to kag YouTubean kaksikin gat wo kigat sumpen ke YouTube mayen ngasikin andikiya mga ke YouTube madaliktik nga si Vena del kisen siya kun Gespen sketcho belalosa. Da fin fastne nga fasta kay los kagat fasta kay los. Mga los kan sumnake. Anang kinga akademia. Pakanden sindalik nada shnge. Elos mutawek. Shuk pendo talaki kasla sa. Kadita la fina na away. Elos ditikas away na sindalik. Away si fena matena. Matalake. Nabanang lila na shishkatin kain. Alana kampare. In the telecast sa. Here and there ngakas ko siya kasing this. Napangat ka la siya. Daga sisin sige kasas. Kung plawon sa kome, kada basta med. Klamalap ke matma yaklawns ko nga na. Siya si pera nga le. Adam and nga nga into ka. In we faka ki kastan gada pa. Asho iya si masikyak na si Kia Tolutari. Maleksyon na convictiawi. Akalansap, mtawa ki 2002 full-time Seattle. Tarak ta mettiki ngamta finen ko siya. Katte wipile siya alu ko siya. Katin na nansum ki alu. Aspel kat malatiyak kat kamaltikinyak na siya.
lakatena somna ke alu kain mang na pana ngara aspekisin siaklan lan matan kia ka fin de siya ulak nga katapela la ka katenna na katin somna ke alu iprusingal fastongol mekos ka ngasfen ngasia iprusingal fastongol mekos faklao katenna katin som ke alu ka nakkai si sinsi ta inta na sikkum ke ka am somna lamalu la somna lamalu am kanalte sefikati but som fellowship na man finraklanalo pa in bring together believers in masifanna igastan God. Be honest la katapela kata somne kat anan fosek flokolo maliwe. Nara masima yok shipeo pa kadin pray na sin God ilen kashakat kadin focus ke kaslala bangay masima yok shipeo. Na mayen anaking akademia Elia etako here and there in ko kusyang lalal fung ilakom. Na banang metigat fast na medangan kain riti mariting lu saske lu Samuel na sapta singa luo. Fakla lem kadil sa paila met pala Nathan na yorol David. Na Nathan el some fakt na siel ashmet luo. Fakla ashmet luo el fakla mata in city si fanna. Si sel tal kashop e masi ngiya sa kashop. Matsi ma kashop pakan den sheep e kau natal. E matsi ma sa kashop sheep first sa fanna natal. Malta molila. E karangan ng sheep first sa ko in lom sil si fena e winatalik natal na kapak. Bukul siya el kitel ki mungunel si fena. E sang el nimnim ki kop na lal. El mata shuakal finyepal. El aka ki sheep first sa ko aina intalik matayan si natal. Sila mat fafashes siya ko na in lom sin mat kashap siya. Na mat kashap siya tiya lang si unia ko sin ko natal inorela si mungu anel. Alusa si first ko din mat kashap siya. Esang rela mungu sin mat wata si lala. David ilarla na kashkarak sin mat kashap siya. In fact, nga falakin in lem kat mol, la fal na machi morela, masingin mi siya. Kasi ben lamana sa fal sila ro ingen. El eni na nala nakfal molin mail eslapel akos yokliki. Neten el fact na sil David, kumpamait siya. Na paingi ma lem kat lan Israel el fact. Ngara ta kumin toko siya lan Israel, en amoli kum nalagad sol. Nga siya toko siya lal, emtan kiel, na siya, en ngara ta kumin toko siya lan Israel at chuta. Fana sa falle maingi ngalakan siya pelu, yokligina. Na ifoka kum siya akos, mga sapkuna. Ifo kum kara makuluk siya Kumura Uriah ilan enbakiki mayune. Kumlela damit amo na inunilya. Na kumistamtan kiela. Inge in full na kaywa toko. Katasin dalik na tumo. Efa misya ki oyan misya na kayo. Mayan kumta siyakos estamtan kiel Uriah. Mafalak na sumla. Ngayra ta siyama din siya ulom si Fena. Staklip. Siyama din siya ulom si Fena. Staklip nga relamasyon na siya Fosek. Ang tawagin siya nga falak na siyum la ngayra ta siyama din siya ulom si Fena
in paen mamatikal na fum. Come fali ke nga esla mtan kiom sang na sin siye na mukul. Lefa on your all siematan meta. Kum tara makulukin lukme. Nga fara ta mainge insikyakin nakalem. Ta meti shra na kay wandi. David el fak ngawrek makuluk line lemkat. Eten el fak lemkat el nanaknas na shum. Kumeti amisya. Tasak ta keshipen kumta. Arula na pilesha lemkat. Era mainge taluk siya na tumingi amisya. Na neten el som na lomsel. Na pangapesima misya wensi natal David nge. Lemkat elara tatalik siya matan kiel Uriah. El ramkel Bathsheba. Uswala na siya David inarula na mas. David el prana sin kat taluk siya in kaile. El tiyan lang si mungo. Fong na kay wala utyak na infakil siya. Mutula na infoko. Met papa fulet lala som na yurol. Shikin na railan takakak tay el shangash. El tiya pa lang siya mungo yurolos. Wik siya to ka talik siya misya. Met papa lal shangag infak na siya. Elos mo kepel siya talik siya siyak na moul. David el tiya lang siya tubukat kikat kaskas na siya. Kada fakfakala talik sinata lamisya. Kat sen ele orasima upe na silsifena. Kitevi del liela elos mama na sinsie el akelen la talik siya misya. Nalsiyak selos. Katalik siya misya alos faka okel misya. David el takake klikin foko el yule ayaule kawiya sifel. Nalsom na lom sin lemkat alu. Kilflokla na lom sila el siyak mungo. Pel sin ay tekyang na sil el matak mungo mo't pepalala fak na sil. Katya na kalem ki makumrainge. Kitalik siya siyak na mule kumtangkel siya nga mungo. Nainge el tafana misye akum takake mungo. David al tabuke fak aok. Ngata lalo etang kitalik siya siyak na mule. Ngata nanka mo siya plemkat ele pakotin na sik. Et yalela talik siya in misya. Inge il misya tari efokang anlalo. Yang akain flokan matalik siya ilan molyak. Silen nga efasom na yen elashwe. Dahil tiya kain flokan na yuruk. Na tevitel akpariel Bathsheba matayin kiel som on yurol. Na matayin siya los wala siya wen tevitel sangin el Solomon. Solomon el jusle. Lemkadel lang siya talik mugul siya. El sapkun na siya Nathan met pala. Ilan sangin el talik mugul siya. Chedi dia. Men lemkadel lang siya. In passing it so up, erzak na may online and rapa, siya city flatland and amon, elapkran in shukya. El sa pala mo utak cash in the fact na sila David, nga utyak meune and rapa, nga shukya tarian si koflalo sa takawimi. Inge, kumrani mo meun lalaloman, fashion na rapa, kumintifya na shukya sitia. Nga tiya lang sin fact mo nga pa isla. O nga David elorani mo meun lala som na rapa, el meuni enwe ekatangla. David elista tevro kol si likisifin, masulala si pang molek, katlan met amon. Tuwa siyan tevro siya, apkaran paun itngaw limekos. O siya yot siya ok,
ke se David lesta sang na ke te furola jifena. Eloye pe usta ma wap pakan den de sidise. Elsap met boya in fas orek make tata. E met pek osha oye pe talausha e akosilos inorek prick. Eloye pe la masing in asin medin sidise shik na kewa inen amon. Na emet lal flokla na Jerusalem. Na pange masima uskat me kadineta nage seriousness ke makuluk sima David Lorelange. Na pataka na siya ke Sam lamngal siye Sam lal David tukun met pala Nathan el kaskas na siyel ke tafong lal yorol Patsipa paproy insiyak kinanak manasinge. Nagipray sila ngayon mo pakotin na si Kokat kasi lang si Kawilom ke pakotin lalaplom Olla makuluklok na kaywa. Aknas na siya laliki makuluklok. Ngakilin tafong lelak, makuluklok anin na naklok pele na kaywa. Ngara makuluklain kom, lain kom makayna. Erama siya tiya wo yematom. Kimainge, file komin nanan kaya. Asyos lomin di siyale. Sislaglo. Nga na nakuluke kilen siya nga isusleame, nikipel siya nga shimetek, nga na namit kuluk. Orek masiwas, en siya pa'y pakum langsyum. Nakta na naklak kilalmet betlom, aknas na siya kisak ipsop, nga fa nasnas na. Olya le, nga fa fast snow. Lela nga inlong pasen engan, Akkinsewowoye. Finne komta itangyawi, ekanaw siyale, nga si fil pena enganek. Often niya matomliki makuluklok, ela makuluklok na kaywa. Kuminarain siya kinasnas, oh God, si siya ngan sa siya, pain nga. Nimit ni siya lalikiya matom. Nimit islangan matalom dikiya. Si fil pe siya nasik engan siya takake mulilalom. Rot ang Akkinsewowoye akoskom. Nga faluti met kuluk, kimakom sapkin. Lo siya fa faloko na yurum. Shukya mo lakokat, emoliale. Fa engan in fact kisiwas-waslom. Lem kasya tangain kan gasgas, nga fa kaksakin kom. Komtiya lang siya may kisya, komfana lang siya ngalakan orek kisya. Komtiya na Akkinsewowoye may kisya furir. O God, may kisya laka pa in siya pasisel. Kometia pule siya siya pasisel siya audiyak. O God, kalang na sinsayon ekasel. Si Fidba masayak po Jerusalem, na kumpan Akkinsewowoye, ke may kisya paye, ke may kisya furir lash. Kau mukulfa, kisya kanyak finlanglom. Katakan ni pray ke may ritma kat ritkendaring eh. Kat kulo malap na sumkat pa kaslom. Kaslom akkalemye, lakum sa payala mat saplom Nathan mat pala. Ilan kan som na yol David. Siya kanaos laki, masap kumsang na sil Moses. Kilang silom, kumakkalemye na sil Nathan, dan kan konfranilya ki makluklal. Siya David elakilanak. Lela na sik, na sinmat wias na kewa. Ineta, lakum sham ben na siske kaslom. Finne wangen met, palaikin ganda ka, fak mo magluklas makadaske. Katita la kadi shusta na gasiye, fela mafokfoklena. Kum nikiyen kat, nganlom, ngan matallomin kain. Kesa na siske, mafal ka din nara, masafal ka din tera. Panagat kaksakin kum ke,
Geniklom, makum de kien gaisi sish, in kashikat in chilela, in fastikun mabailum. Nakmanas kat papa, inoana ke David el Brian siaki auliak, lemdolaki makuduklal, in akalemina sil, met bala Nathan, na safal, kuminaknas na siel, ako meninan sang siye, art sasya, na inilana ki matawak fela kum relasyon met sasya. Kashikat kat papa. Kumitekat intimately, kasi sish. Panan kat pranas yung kipelsingi. Efini ash metlungum sa payama. Inda kain fakma na sish mamakat fatuto deke. Lela kat hindi sangailik na selos. Akat in lipsha. Mayen, met saplum daga. In kain si feedback. Ahawi ka din na kimapay si waslum. Siya tek lagi kat taka in fakikikaslum misingi. Lela kaslum o in kain pasyalam dan in siyesh. Orek main kat manifestation lum. In wicked. In kan sikyak kemollash. The fakulan lang sin kan sikyak. Kat kulo malap na siyungkat papa. Lakum lang sikat. Kainem katakulan fast na met. Kemultilom. Matakan kasyakat kilan misingya. Ekat ngeshe. Kominusya kalmya siyungyen kat. Kadin ka inaksya fiye taga nilasha. Esong fakadik na sin maitin walil. Ma ashpe ke network lasha. Ka ashpe ke nebrut lasha. Kainem. Kat papat masin kasyaw. Kulo malap ke wan na dum Jesus Christ. Siya taka give delal David. Ta ke wan na dum Jesus Christ. Muke fun na. Ke pailang siya ngay. Taka. In kasyakat. Kolgat lang na ke mol mapatpat. Kainem. Kat pakulo. Amen. Kaksikin kat kikat. Taka na ke malutut siya ma. Taka in kasyakat ngay. An metigat fasta meta. Siya met mawigat janget. Tamtal bet. O.C. Thompson. Tuwan na siyum. Tuwan na siyum madin siya uwan. Na ke neberlashan ke o neberut. Malutut siya nga na king akalemia. Kat fin kita na pa the fullness of this Sam lam ngal siya. Liya malutut na ka na ke Sam lam ngal siya. First singal limikos na ke singal liya. Na pangasik kya tulon ko siya online ministry. Kikatta na yung kunshiki ya malutut tuta. Katta hindi ka la, taka ya malutut nga, na mesi mamalutut siya nga, matakan kasya kat ke, the sacrifice that pleases God. Siya may kisema Akkinsewowoye kat. Na panang mitigat kain, taga kalem ke ma, akalem ya ke, samdam ngal siya, fa singal limikos ke singal ya, payok siya nga taga usina siya katin diya. Kadin na kadin ta ke luo Samuel sapta singa luo. Met fakat kan daga luti ke maluti sing. Pam ta fakek mo historical ko lesson context. May gat finnikin gat ka kim dok na riti ke vasimgal me got falen na met kat swalel kat kan kunak. Nara ke gat ka na ke balutu singa kat akilen nektari mamata ka na siya. So David katitalal orala tafung lesi. Skinan ka, Uriah, mukul tamal patsipa. Sapayak na nagimayune. Ngattaligi military personnel nge. Artalik soljin siya uluman. Masum nagimayune. Asmit nta siya, siya kinakulukim tan kiya. An paate si mga orek nge. Kafinne, matayan soljin siya. Naliye, David elte mata parai forskngala kel Uriah elorala pe nakshi indikia ke Uriah ke infantry ke frontline in mafushash na silang gan mise na panangara katkan gatang dipla dena pitsia wo si bagat lieng mara kita kalal Nathan alta kain kapsha si sham pa kat ridela ke Napakil Shimon Sham siya nga na si David ni Tari ke
Na David genen waki matsima esta kosos kunin matsinga ya. Apail mo enen waki matsinga. Napaneten el makumpa matsinga. Ate sepen na pakumralangan. Uriah som forsknala in meun. Mistein dako. Meun na in dako na fin en maila shashwayan. Skeli masika taskem singe. Sol singem ta deployin som na Middle East ma. In koshela lokalo ko in dako na fin en merke. Musenge katmet ang li siela na. Sol singe pa utaka, national card nge pa utaka. Anay political pawns nge musenge nge. Kata Portland, kata basom deploy na Chicago. Pangay kata force masikyak musenge. A house divided is a house in ruin. Sipela and America sa palik missionaries nga fin fell on the phone line. So fakalik kasan kat, pakat palagan ke 1852 eh. Skili Kalem singa taka na sisfinan ko siya. Napangay masira, nga kuminan telikie, walal mo kung ila siya sinmait, agat tigil lalal kung ila siya sinkat papa. Makisipa singa, molin mait singa, molin ni kuya singa, pakalem nga. Utastat, kumnikie, sa paila solji luman sa mayon, akom ta akulukyam dan kiyan, solji singan. Elawit na payangan. Sallalal na paya pa David el Relangan. O pangay sima, kadil ma, a man after my own heart. Nara, pa David el ma, kat papelan sang siyart sa siya halal. Tukun el Rela o yang eh. Nanak na sang siyart sa siya halal. Aknas na siya sa falde. Pasyam sa guma el dagayin reading eh. Nara, kesiyak lalo, el te siyak mo kayo na naknas na siyala, sang siya art sa siya lal, na kaya to siya matagagimulutu siya pa, kit natin na siyam na sila David eh, el te na esta walal. David, papalang el Lorela, kum toko siya si, el muli kum naligimat to kaloklom, ay pala kay Saul. Toko siya si mam tagawala. Pailam din na lotay la nagimoya masolil rela. David, kasafal lang kalanglak na siyuma. Kung fana isiyak-sik kima kami na, nga siya na shot. Kumita na pailam asing ite na mawusi. Tafkata kung patatyang nake. Di, nga kumita pe mawumakulu kami siyang. Na el siya kuluk na el kanta kange. Men si Sorella, piani ko may sumtal-tal. Di ka atil naknas ki makuluk na kayo. Pangay kata oye ma ek yepe katleo. Kati tatari. Masam-sam oinge. Mayen, masi matevi tilaske. Nga si fe na nga patatyang nake. Nga patatleke. Na pangay si mamara nga, kanta ka pa na yiningingan fakya. Nimit kum sum na kimangay. Kayok si mata ka na siyum, kayok si mata ka na sinsiyaw loma, tiya mafushesh. Tiya mafushesh ba, nga kumin patatyang nagikashkashaklan gata. Yeto som lang, pangon na nga, I'm done, nga safla. Emeshkinan ko, kat siya kalun dituten, kat ito mawumakudu ka. Siya mga kumtafong laki mo singi, siya nga fak na payla. Nga lakak na payke, pamulin ko siya ko singi. En si ma-fok imit kimat siya bagat nta dipin laki ang eh. Skip put that in perspective. Likat ta oyen katashiklal siya no. Sang kanaos na siya,
wo si katin divided in wangan lalal fung ila sinsi yok nam dan si mukul si na lorik magin met pena ma foto to na in siyaw lasha lal ta ka yorak nan siyaw anaray na ma pangi alin na foto kat porong na ma maluwa pangi pafekyak ni wat kan yalag aw Allah katashi klasita na katin na kadnalan na be aware nga fact na paila Belsi nga kung soon masima revelation of sin. Belsi nga kung diek na paila. Tena file ka din ace na nakmanasing eh. Man nga ito na paila masekuluk nga rel. Alima si masikyak na sil David nga eh. El na nakmanas, sikyak nakmanas. Tasak the consequences at the tui. Eshek na itakyang kain na sil. Neten el fakang na sil. Napatalik simit na tal patsi pang pafakyak mamisya. Na revelation of sin el akilanak na pa makluklala. Pa el me, kisipin nila akilanak ngayon, na el willing inganaknas na siyak lael. Give me a new heart. Ingena is now willing to follow God wherever and however God leads according to His Spirit. Kipel si mga sifen ng akilanekla. Wait a minute. Mga palakin nga makimasafalak. I have to go sit down with my wife. Lipa ko tendan ka. Kung paita ki mola ko. Panangaro kita kalak kila ni gastari. Sisin le nangangi. Thank you mo. Kamukulto mo ete kum na pay. Siya na papa. Talik na tu mo. Roommate lo mo. Ete kum na pay. Kung kita laki mo etsi. Kumukwel. Kumukwel. Kasumpe na niyan silan. Kumekonekta kat na kewa fototole. Kataran lakan. Akil David kipel si makunayak yakil nga katil sa pwelan natin. Na ingin ang akom diyek. Si John, sapta si Pasal George, katrin fact mo wangan makuluklash. Nakalme pat siya sil kikiyap. Nara, kaya kalimiyak mo, he is now willing to follow God wherever and however God leads him. According to the Spirit. Ngon matal singe leme lolelake metigil soweka. Malikia yurum in kashakum. This is what we most need in the world. A clean heart before God and a steadfast spirit to walk with Him daily. Nara, kikusaya online ministry. Shilela and the kawiko was pinganalen. Fakla kasi we comproy lay long la onzo ko kaslan God. So we can walk together. Ak fototo yagat na sin God. Walk with God. David el fact mo na nga falutimit kulukima kumsapkun elos efa foloko na yurum. Tukun David man nagkaywa malaklianak nga eh. Kame palasi wo eh. Skinan ka. Talik sinatal misya. Konsekwense pangan. Elauliak tay el shak na eninan face consequence. Ngarik maki-court finen yun no. Kung ano si court finen Washington mapangun yung eh. Na siya ma talik natas ka, mitla siya
Tafong len nan ka kya ki ngal tal nge metar I mention wangan kapur. And Washington State Archmasibang Bang RCW. Kalmen RCW pa Revised Code of Washington. Bukna madol tulsi. Kumkuan som esta buksing luti kumkuan pen kukali. Revised Code of Washington. Kumfinrela makuduk si Washington. Na metsi urela si pela na desom na nakibuksing adila kabur fa kaya Congress winan na aki ke masap. Mapangan karangan ya ke pusinlen ko me kaul elapan mani ko me moli. Consequence ke mga kuluk si kumralangan. Na we will not judge in fact lala ele sang maximum penalty singan ka minimum penalty singan na we will not me argument don machima line kumad machima me shigen gasha kuman the me prosecutor elusi me defender el fakke king ako me som na yurin kada well defender we akom imasi David de Lorella nge itak na dalik sinadal-dal nge el patsi pa nge na kung finesam ki nga fakke lenika somlala le me ko shin matayan malain lal Jesus at ko kaya nge matayan makate as na mas fakke kaya nakatin ilal naman patsi pa lang skeli apan lan suma Jesus at ko kaya Institution David simet lang o Shalom Christ. Nara takana si kum la David is compelled by God's grace to proclaim God's grace. Ngay falu timet kulukima kumsapken elo siya fa follow na yun. Kumli inge na kinga sham na sinmet. Intie patatyang nake kosho. Tie patatyang nake salalal. Petrapash. Gas kikiep. Kainin gas kulukewa. I've been there, done that. Narahakan fact la. Kung fine lang siyang ngus laki mga and manalom. Takimalan gata kome skayak nake. Nara soswa lang nga met in siya ulaka kate fastukun God. Nga kum no at this time in our life proclamation singan inorekle. Nara David will use his experience for other benefit. Elsun oya si Malorela ma upele sa kato iya. Na ke el lemtalek na liye na seek forgiveness on God even though he doesn't deserve it. Nakikatel sang na siya na eliek na pay. Nara el convicted. James el dena loen ke Jesus el moule. Basta simit finet Jerusalem. El dena loen na malemel from kunen ni lemel mi siya moulyak tuyang na siya. Na lakali na pay. Mal ta fakel la mi siya moulyak. Kikaslum kung pay. Nara, we have the greatest news in the world, and we should be proclaim it in our own neighborhood. Narik makianchi na pa neighborhood house. Companies it's been around for the last 118 years in Washington. Rick malasha pa kadin connect kashin sang na sinmet. Na kasa si David na sang na sinmet nga ba? Humame nga pangon na pa si Rikin kenek salalal na nga shefel sunoy na mga relasyon siya ulakape. Kumli
Finan Israel, Juda, Ashtokasha, Tolngul Yana Fonna, Pakaringun, and what to call Saul, David Tirachamam Gangan, Solomon. Na, Tokashangan convinced study Gemolalo san, Come connect la, Katamit Kolfaletas Missing, Etal Aten Pena, Company the prototype. Kumet kol si makulukumran usye catastrophe na vinmetloman. Ngat dalila siya karangan merki. Preston ki pesi ma shifel la taura. Finan New York. Mesil ta faka. El tena rekkoso na sinsiya at aligtan siya. Mesin naman kayak Preston si merki ngim singe ngayon. File sin na ni kekla. Di ka tangon kat sa mat. Mait na kat ngayetek na si pangay. Na pangay kat makatin na katin ngayeteng na ke diak woye. Makatara usye elya na fish. How are things working out today for us? When merki si mga liyam siya nga te pa merki si mga mata hukum sonin walik may ngan daga syune. Ingin na nga siyakla kakatinen siya kamta kaya nga pafalin tao sin tolu mulong Manapay si kadamta na muli katin pok nga Ne kapit na kadin ko konak mulin pok in masla siya. Are you kidding me? Ora kitaktail. Daga siyak lang ako kaya inusukya buke nga kamasi nga di aski pila ka. Talay ka sususposen. Also na rek mga stethoscope sa kuwa. Skili fella siya kataski msingin Kagat misle. Ora kata ko kaya nga Mosisel kola na lignin ka ata. Likian itchap. Ano kikatil kola la. Tagatit 2 yan siya. Sang sil Joshua lan usalo siyak na fenolenga. In konek mislesi. Dal sonna konek mislesi. Ano msing Mislesi nga takayurin ka tapa. Makay fan na to Jesus Christ. Wun kulo siya fan na nataling Na papa na Nathan il takasam sil David Mwitsi nga din na nenwaki. David in fact. Baya kumba mwitsi. So we should be telling people that Christ alone can make them clean if they will simply trust in Him. Panangan. Finally, a result of our confession, ke lemdalek lasha, pa akalimia ke samsung ngan riti ke ensi makat riti ke piye nga chul patakan nakshesh. Slaklukan usi babandi ka ngandi. Samnung mal siya ba tashke Nara fakke fosak singalit ko singe. O God, may kisiyala ka pa in siya pasisel. Nga confident siya pasisel in kain akilin wala na lan kaat. Fakla kumetya puli siya sin siya pasisel siya me auliak. Skili Nara the koke fasingan our confession to God and is cleansing pakilimia shukya molag o God moliale en afengan in fake ke shiwaswaslom lem kasya tangain ka in kaskas en afa kaksakin kom. When you realize that you have sinned against God and that in that grace, He has wiped away all your sin through the sacrifice of His Son on the cross. Pamisya silal. Ako minalal fung ikelal. Taka misya usta makuduklasya na vinchaksing Inaknas na siya lakum. David, eli lang silang katlal. Taka el sa paema met pala singin taka samsam na sil. Na isam kini kaya nga samsam bange masi katash kaya ngiti masap. Kung vinarik pag masap me katewla siya.
Kumin matagil lang kalanglan ka at kada na kof maik la wine when celebration siya ki saflayen crazy lan gat ni. Masap katalo shakat minse. Ora Mosisel tol ye sigal sugwa ki Nile River kof aik la sha. Aki pel si ma lang kalang singe ki pite el lok la tukun el lafakin lema. Na el som ne likela liya na kitia sil malen son le wea. El akela na la kleme in likun potche. El kashas norol. El sang chansilan lem. In kan chul pe restore liye. Papa na neten el daga restore liye David nge. Para lem el siyak sil Peter kakumshak na lang siya nga. Kakumshak na lang siya nga. Kakumshak na lang siya nga. Auklem nga lang siya kung katesip na dik keme. Le, wangan manila dik interest ka din daga. Kate kum ke phone call siya kumrala na siya kame siya kipensing nga masya. Masya matik interest ka din kan kasya kumo. Wala dik nistanya kaya ba. Taka in fakik kikastan ka. Nga pa fakik in siya ula siya. Oration siya taka na sik. Dan kia kaltula siskya kinawiyale. Ene na lak nga de elya kinin somol nuk ka. Kateka di kakanin mangan. We work together as a couple, as a partner, as a lovely couple in Christ. Natalik na ata siya. Musyeng katikain fact matalin na rin. Panan kianik sima katin show it by example. Etele patatyang nagi oya. Mayan kipel sima nkayan taliktik nge oswayak lea. Ngamit liksi. Narakalim pe kimulal talo. Nangafak na sil talpe. Nga kumusyos ni kipel sima. Nga som. Orik mani. Man ka na la Pietrus la ka. Teflok na lom si kaya. Som ni nam la paycheck la ko. Kakalenglan gat. Elikwipiam tanji kakin tula siskyak ni misengi. Nga masyak, falilan na futung yaw itatlikle. At tulen faklakasingi. Kumni nga lang si kum na pay. E nga pa kum tum na pay. Pangayan si mangit lalila. Kat mukula pangon mamtayan na pamtayan kusruo. Pati videl patatyang nagyang. Kat mukula, kataraw peligim tayan na. Napausi, ilya mga syunge, nang ayin ng tagalem talek. Ngafin pa akom da siya ulak, nga pa akom matak. Kasilan tayo kaya kang, nga tiya lang si kum magkaya na. Tikin, nga pa akom tom na pay. Nga liyilapan kelo mo, pangatula siskom. Elpa shin papso kuma. Itak lagi ka. It's either she makes me, or she breaks me. Ki-realization siya nga na siya ka. Aro, pel si talikmatayan siya, eto kain kasin siya ki oya siya nga. Kaya siya tiginistan niya. Ngam naski department siya nga. Nga kain sam-sam na siyum ki oya mo siya nga mga tafong lagke. Wangan makin lagin fakot na siyum. La kung finamata ke molin ko siya, molin salalal, pisyapas, ka oya fa kaya kumukandan mo lumaan, do yourself a favor. Lemdalek na singat. Mayan elang siya kumbiyak, elang siya yayak. Na oya siya nga rela, kipel siya nga kumtak ko. Inka in kaksakin ka, da pakalim yung kisam sa kong O kat, may kiselak. Opa, insi pa si sel. Nga kumin lemdalek, taka na yitan kat flat lash. Ana siya may kisematal.
May kasi matal singan matal fakafin nga kumin siya falat. In siya kus. In siya shanga. Esikyak fakya. How is that gonna be possible? Naro malutut nga taga na siya pafak nga. Okat kalang na sin Zion e Kashel. Kasha mat Israel. Tukun elaklan na klakat papa. Elma ingin na el te shukya na siya el. And pass it forward. Eh? Palfakla. Okat kalang sin Zion e Kashel. Si Filipe masayak po Jerusalem. Sudah masayak. Kasha mat Zion nga sudah fulokon again Jerusalem. E fakalewuan wa kato temple siya. Og selvfølgelig. E fakasikyakan. E fakale na manawo sirekta na finan ko siya ki lutut pa pa si finan wo ta masala. Mutta kay weta la makisipe fakya. Make oye si penang e. Mut matalas kay pangon ko takkale mila awak pa e. Pas makuluk urekla wot. Sodom Gomorrah pa wea. Kauli lutut siya. Tamat kaya kong to ko ni kadim sige ko flat meat. Mamasikyak nga eh. Pamalutut nga taga na siya siya. Napakalimiyak nga eh. Si Filipe masayak in Jerusalem. Naknaskat papa. Kung fak ke luo. Chronicle it ko siya nga lakos. Kat finfolok na yurum. E auliyak. Pasisel na siyum. Kumematayin ka siya. Long prela siya. So far, yang sumla. Kat paraya. Mayan ko siya iti. Si kaspen mitla siya. May ta kengkan lan ko siya. Wangin na mitla maluwa. May ta kaya uligi meta. May ta pa na patatang kay simas nga. Kung kaya sa Facebookan, ilalaan kayo okay nga. Kung kaya sa Facebookan, ilalamas nga. Wangin na lime ko siya. Wangin na dangerin. We need to get back, confess our sinful na yurin God. Corporately. Samso kong ikaliye ke, corporate Christ for all people of God. Oh God, kalang nasinsaya na kasel. Si Filipe masayak po Jerusalem. Kasel ka to God. Wangin na kaspe yan nandiyan ko siya. Matlan kat nga pasum nektalom. Politician nga patil nektalom sin kat nga. Wangin na pelas na kimalo mo kat. Nga fancy wo ki may kisya paye. Ki may kisya furlas. Kaya mo kulfa. Kisya kanyak fin langlom. Matili matlala. Kat na kanindutut kit samsukula David nga. David wants the grace he has found in God to be applied across the entire community of Israel. Nga si Fe naging panmula ki masilak nga eh. Afak na ba na siya? Kung bintangon mo kung sa matin ko siya, pagkasya marek na siya. Pagkasya mo na siya si. Kamasafal siya na siya matimamakan na. David la siya. Nakikilila kat papel na nakmanas na siya nga eh. Mayan, he wants all of God's people to worship him rightly, honestly, humbly, and truly. Napakalimyak. May it be so among you and me and our churches. Kata sin na pa men. Kikastan ka taka na si Shange sil David to. Ngatla pwede ki Revelation sapta tolu. Our churches it court finish Asia Minor. Katalo ki Henry na kayo. Wednesday na kayo. Dahil ang Fred Wang. Katinin na katin dila ka ash fruits of the Spirit are fakulan ngon aklin yakesh. The church finan Asia Minor church ko siya duyan na Smyrna
Philadelphia pasak namda kimalan kata. In fact mo, church Ephesus kung for siya luwagam daw agyan na ingin, ako man nga na first love flow mo. Luti siya. Nga ako lang ano te kum nalikiyalik. Shkinan ka, confess. In fact na sin, Sardis kum di. Kum dalan na met mi siya for at forma. Nga nga ito di church lom dalan, anan cemetery si. Shkinan ka mange. Kattekan kiya bakat. Makuluk makatsang alim dalek keng. It's gonna eat us alive. Malutut taga na siya. Katindi la tenil si fenake il aklenek. Apkan ke yait nga ultima ta fakek mo kayak singa takyang ke losum ke shosya ke yaklam fukwal nga longos na Babylon na. El matak parain sinkat. El isyaleng ma el penapasisi los ma orek makuluke. Nakita ka lako, ngay wi kumpenan paray ke matlash nga. Inka enta ka na siya katindi. Nara, kataka peki me Wednesday, October nalgos, inakos woli kikise. Skili malutut matagang Nara akos ten singe alina enanayak. Napamusinge takada na limtalak singe. Papena taka shamram kunyaki tenil takam do praya. Nara kigati mama unfolium dashnge. Kadili gesa na sil tenil. Tenil sapta yavastong ulakos ke longudit kosh. Fakla aşkıtin koy matawak şanyak inmaston koyma akılınyak ya. Eltaka analen matawak oryak metalang silong mail fakat tepatnel mutakorela oye katashiklan antichrist pasmanyak ni. Misyenge kinga shamram ki la elosutyak sonna kunek. Komeloang na kay mama si kyak fina Israel misingenge, Merke, Iran, Kasa. Tana, telsyuk misle. Na te fong ni, anorela si mga nanayin, kaya kadin si sila, tepat na si fella mo. Prophecy nga pamdawak, ikyakyam da kumwe. Napanan nga ra, malutut siya nga taka na si kum, kadinay na, ke factual David nge kat may kiselak pa inche pasisel kom etia bulesha sie inche pasisel aulia napanang malutu at kapangan gasakat katkaksikin kat ke malutu tu mataka fin kom dia may gasakom malutu to nakmanas tafel na sin madin circle loman man pain kom Tiganis, Choter, Makil, Kaksin kat ke molas, Lonsin kat ke molombe, Tabla lang lasin siyawan kaywa, Tamtal kiyo ko prem, Matatalanin silaskan kakay kumbe, Usyawan, Anakin kumbe tamtal Pet O. C. Thompson, Tuwa, Kaksikin pe kat ke molom, ke Aru pelo mintaka, Wikat pem kilim singea, Maisia, Pinsak malututan kasyakom, wikom, naknas, koskewa, tamtal yulinta, bendar, tilfes. Naknas, fin lima kasyakom malututsin, in kasyamat wiyasya. Nga kum fintiyaw, liyak ke makuduklasya. Elang sikatyak, si elya na sinsiyaw lakom. Si kato ke malututsin, pa, ke Nathan el sumnarol, David que lo Samuel singa luo. El tena esta wala David el restore ilye. Wangen esta wal ki malangata. Malangata elikekla maitan kahas nurun Jesus. Akaksigin kat ki mulutut ngalen na takata pele kato iya katlang si wishamon ye. Yok na ki pakoten lal. Apala pakoten singe ngayngan kun napanangaro ngalen na Finchak na sinkatin kain kasi kumbe, kimakatas keo. Final lang silang kat, at ako dito, ngan pain kumbe, nga ito la tayo mo kaing la finen,
Sheesh lana yan fin bay kum shak nash with tam tamae and si club and sin kat masima woki makatash ke ngay aba wala stak lukan kofla kya to yan makatash ke ngay ba fin kataga gilen na kay wak kataga masay nalalfung lash na sin kata na cash kat ke cash lash nge ano na nga pa cash nge mulingan si nge marathon si pangako mas ke nge panang rakat enen na ngon lan kat siya kinga kum nalalfung niya Holy Spirit siya nge hindi kiya tarin nga Mas fan nakatpapal de kan nanapnas ni kumaba nga kumpin kupoye ka singe nga kumpin lal fung ike napana nga kinga kum mata ako lakadin tawi shapon foloklon lemo lela na sikum inetala ashrap chirsie sikya min kum mesas kum som riti pe aske siete sonika ako singal to dun ke singal alkos pesi sikyak masinga no matlalal fungia eikiak lakalya kalo summit kung finchak na mo sikyak misinge kung lalal fungi etalakyak kung kumsom elos matie emata tasyu na elos mamtangaen papel ma second coming etaga epel no pesi papel ma makiaki betasitan ngeke ongosh ke revelation singal to singal algosh malam ta pranchin kali ni kesta malutut nge man kain ta kawi tafo ke maswas pailal napanang nakmanas tetui in pray kaskewa kapele
Adele. Launching gat kaksekin gat ke malutut lash mga dismisenge ngan pain kombe dam da kenye launching gat pe ke gat ti komyak ke trani lash misenge dam tail Yolinda Bender Tilves glo ke makkale milang mutan dam tail damai and sikra pet OC Thompson glo malap dam tail tiginis Choder Makil glo malap dam tail kie ko eprem dam tail pet ngasul beli message chilom nge Maisia glomalap tamdal makalimikom penasum dari tamdal yulinda penderdilves. Pange me lututas na misinge anaking akalimiki takana siski faksima akalimiyak nge ki okat magisialaga pa inche pasisel. Nara mga mga patat lagi ke belleles pa sios mo na si kilin misinge nge. Nakingata ka samsam kun na ki Moulal David nga patat yang benake oyesingen. Nga kan dagam dashamon. Nga kan fact lala consequences masikyak na sil David nga pala. Nga shifella pangon na ongay. Kalenglan kat el restoriawi. Na masikyak na sil David Pile fact nga fansiwo ke may kisya pay. Ke may kisya furlash. Palfakla okat kalang na sinsayaw na kasel. Nara nga kuma ito lang kalang silang kat nga kita ka na si kum ke nga kum orela man na koluk al nanak manas na si skeo nawagin na kat kandila kilfak mo nanak manas na selos talos cheta malosara. Nara Kinga akum finita na pay lang akum sumalo na singkat. Kenche pay kasta nali Paul si makadil sa payla. Inkan sum masay church ngaya. Pakal mi en faksilal man fakke. Rome sapta singa luongan. Mailange. Kimay nge matlilia lala. Kishipen pakotan walaplan kat na siyesh. Nga kafesius. Kawasin kawasyang si fena na sinkat. O na si mo kasi mul matal Akkinsewowoye. Painge oyen alu paye mafal kawasin nara. Kawasin tiye etailman mulan met fela. Kawasin eklagas ben katil arle na aksasya yun na close. Na kawasin nito. Lang silang kat. Masawo, Akkinsewowoye, as was nena. At kaksin kat kimulutut po umalta ko. Inuti kat kim singiya, anak yung akalimya. Taliktik nga, anpain kumpe tamlil mityo from Kona. Malutut nga tako inakay ka, anak yung afaka. Yatolu sumlang. Akalensa, farade yatolu fasyo. Pelpos kat papel. Naikas na sikan tako fakak. O nga kain din na lalcher mayang. Anang tulokun. Ast na excuse lock. Apas mataka nga dikin. Kate di kaya na sumas nga sum fakak. Nemtan kiya ka. Katsum na analulu. Etal usya na sikan kain bui Sandwich School. Alumit. Nakirsipin oyama ngakfashila nga kikashalan kata. Ora shoot pataka na si ki kaskalang ako mamut nga tako. At fangit na mga at fama ngape. Mga makat papaligasan si kanto ko. Jamram kunta masi mayoke ngatigan jamram kanal David na. Ngalien na pakalang pautunan ka na sika. Langamit sima. Eso murek mani num ne
Nam namani in itak mungunen taliktiga siya ka. Nangada kam ta wanim tan kia ka lamega tekam. Nga pa met si masomne elan ko shone faloko. Tan kia ka ikasta siya nga Marshall. Ora kain oyen na kewak ma academical ang pakoten. Wangan tokok mo. Kanin mange using aliak na paikat papa. Narapan nga faka. Nga maasyak nga ifo kum katifash. Dikia chance na wo silom. Nga teke tanga siyak. Pail fak lang at lang si kumakain. Nga pakum tumpe. Gingalong pa siya singa taka na siya. Nga kain fali na si felge si mensi. La elora lang nga na toko siya si kiltula si skyak. Inka nakaya. Nara pagkantin ba tayong panglo lang ka kumara fakya ki ilalaklal fundi kum kanin mange. Faklal tin naklal fundi. El patatang na ki oy. Ma kati di siya lang nagipal akilanak. Nga tuye matal anak siya fike 2010 to be exact. Yem matan talikuntan si uyak nel Marsha yem dal neluisa. Na nesingem tafinen Washington mit. Na el matan paksin mukul itayak ko siya. Kul siya tumal nga el letor siya mutana itayak siya. Dahil wita ko on Belgium kwarta on siya katako no Seattle. Ang atuya ka rin announcement nga pa mo chimlan church lash in Belgium. Nitari nga var liek na. Avate asila buk saplak na run mukul siya tumal nga. Na lusuk ya buk. Ang anikin lang may ngaral kaksya kin dia fak akkasinak ko. Na nga kol bukan sukya buntan kiala, entan kiala malat to sukpu. Kemutan na kia ka. Kemutan talikuntan siya, kemutan tan kia ka. Ngat to sukpu. Nga mesing eh. Nga sabasik na tun siya nail. Ngait man na William na ngok-ngok lamdak nail. Kapay la kumpangan treskal. Nga matangay met Washington. Finash masyo rekle. Mawekesi. Inem pa fakekle met keo. Ini singa tine wo sige ngamda Washington na. Na kumumbe nga mata ilange nga mata honolulu nga ekin met masi. Met singa tuyak samram ki pella ni tawiye nga lang silong pasang ani kun la siya ni nga siya klase tel mo kum nga ko natalu sa cheka. Aw. Kail met le. Efo. Nga ito mo lalavin in Washington. Nangafak na sila. Nga pa met siyan. Nga pa met siyan. At tena mo in fact la. I went through all those. Pangipakotin lang ka ito. Akanaw sila mga teki lang sila nga patatyang na kaya. Narang alalal fung iki oye si makadilangan si Jeremiah. Jeremiah somne ke Potter's house. Ashmat sim daw rik makiala ki kle. Na rik malala pa speeding wheel siya nga for na tol kle nga na kensang rela pat nga. Na imani pat si may eleke orela at pasya siya kalimi siya flayan. Me moral story siya ngayon. Kat keurek klesya katil ki Jeremiah lang tala. Il check na shape and mold lakom. Lame nga kung palain mold lakom kapalakin fara ni musing ni met kum recruit ki mamaksikyak na siyum finma kung bangon mo pakat samram kenge. Engan kin la sikyak. Men plan lan kat na siyum bangan. Plan lan kat na sikpa. Sikyak pa na sikni. Nakisikyak musing ke David el akilanak na paye. Lapan kaleng pautan silan kat nga. Napayel som corporately
bangonen Zion, Jerusalem katten kain follokonek. Nganget lali na kemet ma associate na sikkipulan pelseya. Narang nakilen misingi, pangafaka. Tolusin talik natas nge, isustagi pelsi ma, nga num. Nam na senin, kaspes kan mange. Som na kemolin ko so tafung le mamange. Nara, kat sit down, samram sila kit, pangen, nga pangen. That was me. Nangakulon sin katla sikya. Dahil kung kulon sin katla sikya, wow. Ngan mati shoot pero. Ngaliyak pa ko ten lala. Nara nga kan taka, sam kun. Nara, aspel mo tayo mapangunak mo tayo giya ka, nga pangen calling lo mo. Findelta ka sam ki kaino yang you've been there, done that. Kumita tari, laf ka mo unsing. Na paano nga orela ministry sila kiling ala fukoko. Nga pa sam the elpa, the wind beneath the wing. Makati lusela na fon yiyale. Na fin kumatayan si long mga akalamyang kumpasin pap sa kumayak fon yilam gultumoman. Kumpasin sa kuma elikil yala na toko sasi. Inkain ngayng. Pasi sa nga faklakasya. Nga Islam dan kaya kalkiwisiya. Nga mo fin kumay sa samso may urek malumpan tusis ka akay at afala talik natas nga. Panganurek masih may fak kumyak yok likiya. Narake nga mga seka. El tula siskyak ke na nga. To folk la mising nga kanda luti mising. Arakil siyak managwal siyak ki nga masya asang kastan gat ta pokol. Kumay kek lang tukun dan singaw. Dan singaw daga ngay kek lang. Kumita fakya. Hasketen el sapta si fasingal luo. Dahil summa ke shroa el dana kang mungunan kat ke dan singaw. Namungunan kat. Go fixable broy. Go fixable broy. Go fixable broy. Mati fokle. Molin pilla ka. Dan singaw nga kaul. Ono longo lakos nga nim penganalen. Kel tuteng longo lakos keko. Talait ngaul pangamuli. How does this thing happen? Bikun fakfagak tolu ke kit nila ka, amolya kit nila ka. Ke payapsisya. Ke nga liyak ka lang, pakutan nan kata, nga mga tesikyak ke, sipe, nga ene na nga nakakaksakin kat. Narang akulan sin kat ke malututwa mata ka, paano nga ala na mainsewo na pailak nga ganda ka wikom. Ke malutut penganalen, mayen, anak yung akalamya. Lanusye na si engan lakngan kan fakak kikastan kat ko. Stamina lak. Ikin na. Apa kita lagi. Ang alikiya mga kiyuto. Ang talit si pangon. Ikin. Apa. Akim na kulay. Gas ko na kasi hindi. I'll do my best. Kat lumalap ni siyumkat papa. Kikalan pa ako tanom na sis. Kat moul ke supom. Kipel si makumsyak na usinasis. Misenge nakifloklan wen na dum. Kat kaksyakan gumke. Nakmanas na sis. Kimakduklas. Sislak luk. Kit trespasses lash. Kat siyak kinamalap. Katlarin ni duin wikat akayakat. Evina lang silom na nakmanas. Flokin kat me.
Katin jit betako. Brian assume. Sham assume. Gain in a lash. In relaxation kulalash. Kometaka yesh. Yok kinaga metamanaslas. Losien vulwash kinuktukin meun lom kat papa. Kuloke wen natum. Jesus Christ. Sia ustama kuduklash pat kefin saksi. Kulola kumisiana siya katin kan lalfungi. Katakal lalfungi kum isyung yangan lomin kat. In kashakat. Wikat. Nakifalaklo. Lalakalang pakoten lom. Silan kan metal. In wikat. Karingat. Amen.